li o le tātou watua o le tātou whaola o ia lea o tātou mauaile le lenga ma le atua le tamā o ia o le tātou wha moe moenga wha tālofa tuai le suafa manu malo ia te oe le atalii le whawhine o le atua fia lava se tafo e mafuta mai ei tutono mota malawa ia o le fia ngai fo i mga aluenga ua whaavanolo taimi e te mafuta mai ei ia pe whato a e mai mō mai fo i no ua mahe al polo kalame nei whaatalo whaatu le suafa manu malo o tātou walii ia vea fo i nei avanoa ia whaapea ona talosanga tuai le tātou ia malu e mele share tātou polo kalame e lunga o lau timeline a vea fo i se whaamanuianga o le mo se whaamanuianga mai le fionga pa ia le atua e lo tatonunga o le ate le fo i sona ao ngā le tātou sāvalinga amen e whaatalo whatuai e le pa ia malu tātou o tanu tātou ngā lulu e whaatasi whai fo i lo ia sao e whai fo i lo sao e ala le i lo share ino tātou prokalame comment mo i lato uma fo i o lo share ma comment i o lo manatua o tau i tālo sanga ono lo tau wanga le lei ma lo tau lango e lau pito la aua me sora ngā luenga nei na o se vaenga whatau ana le talo tuai i le pa ia malu tātou watano lango mai ai e vi ia le tua fia le loto malanganga ua mo le avanoa tātou te toi tala noa i lana fionga pa ia amen o e fia nei a fiafi o ele oli o le li e ke whaalongolongo le nei a fiafi amen tātou talo le tua lo mātou te mā o oio le li o le manu malo lo mātou watua e soifua oio soifua lava Iova oio le alefa male o meka ia lo suafa ia whaamamanuina oio lo mātou watua vala au atu i la ua fio le rea fiafi whaamanuia te whaalongolongo a lau whanau iai ia lenga lue o lo mana i o lātou loto tatalo i le anganga o le malamalama le anganga o le whaalinga i lunga ia te i lātou a mise lo nei tangata o ina le uputa mawhita lai o i o lātou loto ina ia maua le ola ma maua atiri i lava whaamanuia la ua fio le rea fiafi o suafa o Yesu ke riso wa ole ma vala au tuai nei amene Haleluia via le tua o te lolo o whaanga solo le tātou a onga Tusi Paia. O le a onga Tusi Paia o lo whaapea ona tātou Bible study. Ia li on se a onga Tusi Paia se tali tonunga. Amen. O le tele au tātou a onga Tusi Paia o nai te sila mai a o le whaali atu ia a fionga pa ia le atua o whaitau atu. E fo ile anganga mawala lo la paulo tātou te iloa whaale atua ele isi se atua so le ilo Tusi Paia. Mai le fo ise a oa onga wa atoa. Amen. Ele whaapea wa atoa. Ele whaapea le atoa ona se la ia no. Ele whaapea le atoa se a oa onga ona whaapea la ia wa se la oa onga no. O lai le iai atoa le malama. Amen. Pe for whenginga tuai mar whenginga fau. Ai whaitau le whenginga tuai. Ele o atoa le whaamatala ina po le ata va ai o le atua le whenginga tuai. Na oni nai vaenga nei loa e tangata o le whenga tuai le ala na la tusia. Amen. O le ata o le whenga inga fau, fo mai wa feta lai mai le atua ia Yesu o inala le ata wa ai o le atua. Fato ai loa le atua moni le whenga inga fau. Fato ai loa ina matangia, so le o le atua o le alofa ia. A o le ata o le atua le whenga tuai. Pei ava ai tangata ua iengi se whai mai o le whenga kuai o le sau wai o le atua le whenga kuai o le whasioka ngaka o le atua le whenga kuai o le whenga fau. Ua alofa le atua le whenga fau, no. O le upa le Tusi Paia le suia le atua. O le atua e tasi nā alofa le whenga tuai, nā alofa fo le whenga fau. E le isuia le whapenga ika le atua le whenga kuai, ai o ma le whenga fau wa sui. O le interpretation e nā tangata. A o le atua foi mai oi o le atua e le suia e le liliu. O le atala o le atua whenga tuai. I le whenga fau, ina ua tala noa mai foi mai ua feta lai mai le atua po ua tala noa mai le atua ia Yesu foi mai oi o le sui va ai o le atua. Lono winga fato a toa le ata o le atua i le whenga fau. O le whenga tuai la, ele o se le whenga tuai. Ai ono le malama na ietangata na Tusi le whenga tuai. Ai o le revelation na o le whenga fau. Mele na e to tele tangata o la lava dwell la tau ia le mindset o le whenga kuai.
sui mai o lau fea ngai ngor whenga fau ai. Amen. Hallelujah. Rafia whire nei. Tō tei loa e tā ua le pe faafefea ona su e la fionga pa ia le atua. O tei loa se vaenga tā ua e au ona o fiatala noa i le neia fiafi. Ona e au e ki koe whaalango lango i lisi ka ngaka e whaamakala kurkusi pa ia ki oe pe, tatau no tātou tupu whaaleanganga. Amen. E ele tātou mata upo the spiritual growth po le tupu whaaleanganga. Te mana o ia te outou umalava a whaifato a e join me le tausanga le nei tātou Bible study. Te mana o ia te oe te asiasi lungori o le tātou YouTube channel, Give Life Ministries, nei lungori o le tātou YouTube channel. O laua umono o whaatino ina ile awa o ngore growing up spiritual. Pe faafefea ona e tupu whaaleanganga, ia o le upo le Tusi Paia, ia o le pepe whaaleanganga, o le tamaititi whaaleanganga, ma le tangata ua matua. Amen. Foi mai o le perfeta, o le apostolo perfeta, fai evangelia, o le fai fe au ma le fai aonga. Foi mai o mea alofa nei, ina ia lātou whaamatua ina le tino keriso. E fai ngā luenga. Lelei, o lona winga, o lau mea alofa, o le aoa o leo le upo le Tusi Paia ina ia whaamatua ina oe, o ai foi o whaalongolongo mai, ina i o lātou whaia ngā luenga na wala awina i lātou e lea tua, so o le tino lau keriso, amen. Ona e tā ua lea o hao o le upo lea tua, ina ia malama, ona o le mea le nei o e ala no tā ua vaenga ia. Ona o tātou o tangata Samoa, tangata loloto, e iaia o ngā tali tonunga, amen. Whaata inga, e iaile awa o ngā whaakatoliko, e iaile awa o ngā wha e whakasa, e iaile awa o ngā wha lotu metotisi, o le awa o ngā wha AOG, e iaia awa o ngā fui e wha sofitu, awa o ngā mamona, o tali tonunga uma mea na. Amen. Tali tonunga uma, Aleluia. E tutusa le leia tatonunga na, ma le tatonunga le au Mohamed, o le tatonunga le au Buddha, o le tatonunga le au Wafoi, le au Musalemi, o mea na ta o tatonunga, o le au Hindu, o tatonunga uma mea na la fo i tatonunga tau i le la tau atua. Ona la o i le tatou i tū le o tatou kerisiano, o laua iei le mea ta o tatonunga, o le ala tatou te o umar Tusi Paia. O lala ai ese uma tatou tatonunga. Ai o Tusi Paia, amen. Hallelujah. Vi ele atua, a e fai tau te tonu o Tusi Paia, na ave le tusi a Paulo i e kalesia. Fai mai, o le tusi le e kalesia i Efeso, o mo meo nuu. O le tusi le e kalesia i Filipi. O le tusi le e kalesia i Fea. Nari no le si e kalesia, na e tusi na le apostol Korinito. Tusi le e kalesia i Roma. Ele o tusi i ni taritonunga o lae tusi i le e kalesia ke riso oa o tangata ua talia Yesu e a vea maali i mawhaaola. O tangata e whaatuatua ia Yesu. Amene. O le teimile nei, ua tele taritonunga. Ona e a fo ino le me, ua peila ua. Amene. E pei ua ese aile a o ino le Tusi Paia. Ai o le Tusi Paia, ua umona tusia le tala lelei. A fai nei e te, o le afiafira nei, fatu se fautuanga fo ilele i a tātou. O nei, tauma fai e a fo ino le me, te whaalongo i e malamalama. Amen. Au e te whaalongo e te whi, nau se umarka kom ka upua. Whaalongo fo ilele ma le loto, talia, se mea. Ai fo ilele, o te le o whaaleanga ina la o tau tali tonunga. No. Vi ia le atua pe a whaina te alu le lotu. Na e sa olo loto ta pua iai. Ai e ta ua fo ia awa onga. Amen. Ona iai isi awa onga. E le ta e a fo e alu i oise e oti. E iai e ka le si alu i oise e oti. Na ile gaming ei a le ko a kele o kangaka o lai iai. Ai a e muli le lato wa onga. Ma i maulo wola. Ma i maulo tangata. Ile ta ita isi se ina i oe ona wasau fo ili ti a polo e peo le a ngelu o le malama. E fa aku fo i loku ar ki a polo. E le saular ki a polo fo i mai. O le la fa aku le loku sa kangi le ai. E sau le leia. E sa o laua ile lotu sa tani le teimile nei. Ai
ua whaonga fo e ti apolo e ka le sia lotu matali tonunga le taimi le nei, e tatai tangata I se ori. E le popole ki apolo pe ke loko. E o fo ila le Tusi Paia, o tō wha longo. Ia e le tō tali tonunga le mori mau Iova, o le tali tonunga Church of God. O vai ko le vai fo o le vanga na la to te fa o nga fo le Tusi Paia ai fa mai o le atua fa to lua fa mai o le miskeli o le na le atua o le mystery na le atua ile lua se singa la ko lo boi lua fa ile ko lua o le atua so o le tele yo mau o onga a se ai la me le na ile ina taua lo halua o esu o ka ko pai postari e fai o te le lopo fa afia no fa yatu I think mo ila tau o maasani le tatou pai posta te whai atu, whai tau au tau Tusi Paia, aua ni au tau tari tonu e se meo te whai atu, ono wo whai aku ai. Ai o esu e sa o pe o to tonu la fiong Paia le atua pele ai, a whai e lo to tonu, aua to tari tonu ai. Amen. Stay with the word. Rafti ai fila nei, o pe o le tala fu ilele ai tango e o tangata e whangota, e ai aso uma. Ai e kango e avele hi ale ile tangata ngale kasi ale aso e ai e tau samile hi. O le mea lana e pei o te lei lopo le ale umi e whaatino ina ia tātou pai postari ke uwhai maile atua o le pai postari muri ale ngei. Amen. I le koe whaiangis kako pai postari, le lopo o ngei umai kako pai postari. Who knows? O la o le a e loa su e la fiong pai ale atua. Amen. O le atatou tanola nea fiafi, pe faafefea ona su e le fiong paia le atua, ma vaevaetonu ina lana a fiong paia. Amene. O le mea mua, e ao ona e iloa, tango tusi lalo. E te le maua le ola e faavavau le su e le Tusi Paia. Pointu mua ngā kango e kusilunga lau apia. E te le maua le ola e whaavavau e ala I lo su e ino le Tusi Paia. I te tono le tusi a Ioane ro nam ta upe lima. Fetala ia I Yesu, le tal no Yesu I. Fai mai fetala inga Yesu I le. Ele foi upu le tolu iva, foi mai. E su e outou I tusi, po a fiong paia. A wā ua outou manatu tau te maua ai le ola e whaavavau. O tusi fo ia, o lo o moli mau ia te au, wha mai le whetala inga Yesu ho I le, whai Yesu lau ringa ia. O le ko ke su e kusi mo le koumangaku, ko ke maua ai le ola e whaavavau. Amene. E le whaapea o lo walu lea o ngā Tusi Paia, wa iaista ngata ua ta whawhau le o langa wa umanga whaile le anga o le o langa. Wa makanga koe inga o le mea o le wole o koe ieiso ngā malosi. Whako a mangaku whapea la walu lea o Tusi Paia se o walu kau kua lea kua ngi aso wako koe. Wa umalonga malosi le leinga iai, o lea lau wa mawhau keimingai. O le halu lo ala e alu e makua I. Malona manatu. O le alu e whaife au. Ma alu e whai kauru Tusi Paia. Ai e whaapea o le ola e whaavau. E iai lo taltonunga. O le isi lea vaenga makua I kumu se oli whaife au. Amen. O le upa Tusi Paia wha mai o fo ile aso to te le whai mai. O mako papa kiso nga mako kuri ke mongi lo ingoa. O le au whaola inga. Amen. E ei lo tal, yeah. Ma I strongly believe it. Taimine, kele o whaife au leiko kong kangaka, kele whai e vangalia. Kele leiko kong, kele whaife au, kele whai a o ngor Tusi Paia. Lai se ori kaimi ngai, kele whaife au o whai e vangalia. Kangaka wha meo aposkolo, kangaka nga, you know, e ho oilea. Kele whai pa kele, ka po saa. Ia po a uma lavangi kangaka, po a umangi ko finga o iai. Kele kangaka lai kongo se ori. Ele taimi le nei. Aleluia. Au ke vave mei. Aleluia. Amen. So, o lo walu lai la o Tusi Paia. E le whaape o lo walu e su el Tusi Paia te maua I se ola e whaavau. E le whaapea fo I o le whai o lau PhD. Po le a fo I le kelengi D o e ngofo ma oe.
e ke le mau ai le ola e whaavavau. Hallelujah. Faafetai I le atua I lana upu ono le la tātou tano le fiafine. This will set you free, amen. Lava ese ai lo religious mind, o mapulotu, malau, whaapea o le mako a onga ringei, o le mako karikongunga ringei. Whaamamato te iloa. Ana whaapea nei e ke sau laulangi, whaapea lau oele ke sau laulangi. Ke sau laulangi. Ele o yai mangiloku, le aise Kevin Life Ministries, le aise se ekalesia e whakasa, le aise e aso fiku, le aise mori mau Iova, le aise pura, le ai mangat kongunga. Nga o oe ale ki wa e ola laulangi kei minga, ma le kuspaia. Nga o lua la ua, nga oe amar kuspaia le wengei. Ai ke ila wa e kango fai kau kuspaia. Kei lolo lau tala ya te oi. O kei loa e whai kaua le kusia ke ngese kau kua whaalinga. Makua I ese alo karikongunga mare karikongunga le ke mingi ko akele. Makua I sui a koa ele o oyo se kangaka e umai funga e makua I ese alo karikongunga. Ai ua maafua ona fele karikongunga o tangata. O ngore o ngā I. Ia. Pe pese mala vaenga I la kou karikongunga whakaua mariku la fongo. Pe pese mala vaenga ia whakaua le lofkungoa. Pe pese akulisi vaenga ia whakaua ia whakuakua. Pe pese ifo le vaenga ia. Nga ave umala I. Ua taita ia to tele la tangata e fia e muri. Ai le fia e sue. Ai olo walu I se oti. E ke le play minga Kevin. Peke play minga se si famele upar Tusi Paia e te tūto o tasi lumo le atua, te tali ai. So, o lo waso I lalo o le awa lau papa. O le whiwhiringa o e whai. E le kule ia o e Kevin. E whai lau whiwhiringa, pe te tali tonu, pe te le tali tonu. Amene. Ai tā ua ia, o lo walu e su e lana fionga. O le mena na whamai pauru, siri le kale si e perea, o ngang koe oko e su e menga o kalangoa kuai. So, o lau fo ina te talo le neia fiafi, ino le anganga mau alalo. Ia, au I ke papole pe ke su e ngā kunga se sea ulaunga, su e klo sea ulaunga, mai Kevin sea ulaunga ke le koe munumuni koe, au alenge koe munumuni mai. Amen. Awange e koe makamaka e kako pai postari. Pe esu e ngā kunga e pe pelo umama semi o kanongo kuai. Amen. Kere koe whawhalongo rola. Esea, ono lau e liso langa e alu sue. Nga ilo le wakua e o ia sa o me uma whamai Kevin sao. Ia nga ke ubuka ika ise inga ileo oi. Amen. Whai taulau Tusi Paia. Me mua. Whamai Yesu, e linia up. Whamai Yesu, e ke lea. Esu e outou tusi a wā ua outou manatu tau te maua i le ola e whaavau. O tusi fo I olo moni mau ia te au. Ai le maa whawhai outou. Ina o mai ia te au. Ia outou maua i le ola. Kei role si mea ua ulor ke mingei. Talu no o whaia o ngā ina le Tusi Paia ma whaia tātou wā o ngā Tusi Paia. Ia e le nam laina. Ia ole ko akele I o nisi ua whinau mai a te au le tū la fono. Wa finau mai a te au ia o a onga lato tatonunga ole whaafita auri wa I tutonu o tino ke riso. Ona wa e te a latu lo whateta inga, e te latu lo tutonu o katoliko. Ta ngofi le katoliko a o mai lea o a onga wha katoliko, lea o a onga lena, ole mea na sau mai a yaso lapo o ikangakang amaka mai. Constantine, ea nana whamena a mata mai ina a tu whaatasi ia ma sau e lea o a onga ngā ia a. Sawa e ola le teimi nei, ia toi reformer ta malo ai, Martin Luther. Ia sawa ala I le teimi na, e te alu atu lai tutonu, e o I le o onga lai sawa ina. Te alu atu tutonu o le e whakasa. Amen. Ia o lafo o I le o onga ia le e whakasa, le mea utali tonu le e whakasa ia. E alu atu tutonu le metutisi, lafo o I le o onga le metutisi ia. Amen. Praise God. La tu tonu AOG, we foi la onga la AOG. O fesiri o feo ia o onga sao. Fea la o onga kialu langi. Wai fe so ala utala, ire sao uma o onga. Mai ire o onga uma foi tialu le langi. Amen. Ia e foi la te la tu foi la sofitu. E te la tu foi la sofitu. Ta no fila sofitu ele o sao me ya ke o mua o me ke o sa paki o me uma I o la tona ia o onga. Mua ko pe mai or kula fongo. Amen.
e ke fiu lai ona o laua o inai oe. Wale o to iai sou loto su e pe sa o ere ngai vaenga o mai o ngai mer kula fongo. Ona na o maua ia o mai nga o maua e fa tatau le lato o onga. Amen. E fa pena for katoliko ma o uma e o for Kevin Life Ministries. Amen. I'm trying my best ina ia fa matala le Tusi Paia i le mea la iai. Tele o fa iatu wa atoa. Uper Tusi Paia o tatou i loa fa le atoa. I humble myself. E o fo ia te au ko i loa i keimi o sau o fa ia ko ele mea o se. Amen. O kele o keimi o ke va i kunga o se o fa uinganga o se mea o va pe o le atoa. Ko e fa sa o le mea lea. Ai sea, laenga lue mai ale atua. Amen. Hallelujah. Ke leo mea e sa o al mea lai. Me fulu whea koe, whai kaula Tusi Paia. Me mua. E a fo ino le mea. E la tangata. To e fo i tua lau tala. E tangata wala tau iloa. Wo fi ngau mai kia uvai mea o lae e vatu le mau o lae kake sa ovo ilili. Ai pe wa maa e kalia e a fo e wha ma walalo le loto. Pe wa maa e talia Yesu o ne va i fonga. Wo fiu e kami solo. O le ae e moli maule upo Tusi Paia. O le ae whai kau o Tusi Paia. Ai ona ua maa fo i lele whaapea a o riu loku ngi whaapea ai wo o whaia inga ai whaapea wo o ko ilalo ia ngai. Mea kau whaamorunga. Amen. Ti ngana whai tau i fo leisi na o Yesu ma le lofa tūnua e alu le langi. Ai onga ua maalanga e kele mo mea o a fo ingo mea. Whaapea langa o a o le whaifi au ka lai o a o le mako loku e whaapea ia e peila ua maa i fo lele e le ai ele o se liu lotu. O lo talia ina o Yesu e vea mali im whaola wa e talia le mena whaia e le atua. Amen. I lunga le langi. E kere e luako lunga le langi e whapea i o lau loku popera i o le pikola i o le au meko kisi le i o le Kevin Life Ministry le i o le e whakasa le ai e ke whiu e su en koukari kongunga lunga langi le se mea na o le whanau a le atua o i lato o e na talia Yesu ma whaatutua ia te ia. Amen. Hallelujah. Seki mai kako. Hallelujah. A whaita ua le Tusi Paia e le maua Yesu o lona winga. E ai le mea nai se ma wha le tonu i lau whaitau. O le toa telo tangata e whaitau le Tusi Paia. Wo whaitau le Tusi Paia e tau ma whai e lango ai pe prove le lato talitonunga. There's a lot of people, you know, I'm telling you, le mea te whaitau i nei, ona sa ino asola, e pe sa wha pe ngalo ka winga. Antio no wa o ina ule atua, tele mea leo o wa o ina le Tusi Paia, wa usuia ako angala u fiolo. I changed my ili afo, ilo ma fau ina ua. Ina ua toea o mai a ule atua. Ave ese le mele o ngai ke maka mai le maka o koukari kongunga. O a uno uola i fototonu le e whakasa. Amen. Ngo ukangola whai kau wha e whakasa Tusi Paia. Au kaulo konga au kia o ia o ele o wha kukuanga wha aposkolo. O wha tuatue le tuata mao le ona mao sumlava. O ke kaulo ko o manga meo lea. O le matou tantonunga. No wola i fo maa. O whai kauala wha pe ngar Tusi Paia. Eina ua ave esea. Kangova ese le mata tio ata le na wo ule toe va ai le mea na o ina ia o maritari tonunga kere i ropo e kangakanga amaka. O inala. So le whako a ova aiero, so le o le kelo isi mea ia. Ai ona ua e pei lava tai tonu o le potu. Pe se poku foi lele. O lau e no foi to tonu. O le a lava lau va ai ile atua. Ua ngaka lau va ai kokongo le poku lea. E sea, ono le mea le lena tali tonu ia o ngata maa. Ua iei foi le tūma le anga. O lea lau ngaka i kokongo le poku lea lau va ai ile atua ma le fiong pa ia le atua. O le taimi e te alu ese mei fafo ma le manatu fa tali tonunga. Kangoa o e whai kaulau Tusi Paia. O le upo Tusi Paia fo mei kere mga o mies whai au ngana te mele anganga ya o ia te oi. Whaatanga le anganga Paia fiso soani ya te oi. Whai akula ukala ya ke oi. E ke wa ai makua i ese ala ukar kongunga. Wa umangai langa o kangoa uia whai. Amen. Oka se amazing. O le maka ngō fio mea waka wa ai i ai. Amen. Ke wa ai i ai. O la aso whakula o kala kalungo o loku ko kongo le loku o wola mai ai. Kele iwa aia o wha he limo sesi malolo. Ne ai ma se kaimi. O tele iwa ai foi. O wha he limo le mato whaifi au sesi wa mai. O tele iwa aia o maka ka ilo iai ai. O launa moli mau. O tele iwa ai foi. O kala ngoa i se wha atua. O tele o wa ai foi nei mea.
ana o le alu ese mai tonu le tatonunga ma fai tau le Tusi Paia ma o whaatua iai. O whakaikai. Mo uma o whamakalanga kunga kau kingonga. E ka ngaka ua whae e lima malo lo. Whio soi kongo lori wha oi lim. Whae e lima malo lo. And yet, o Faafefea, ke leo ngai nei ko kongo le Tusi Paia. Ai ongo le tari tonunga na o tene o whai atu. Au o tene o wha lea ngangi tari tonunga. O le wha matala la o testimony. Amen. You guys all right? For my list whai launga nga. Hello. O kau seki mai kako. Amen. Leale umio e nofo tonu lotu na te lotu ai. Tene o whai atu se lotu. Ai le ima se mea o nae lave ko kongo o le system. O tele o whai atu ina ia e alu ese mai male lotu. O te mana o ia te oea o ina o ile upo le atua. Ina ia e alu te tonu le lotu na te lotu ai. E te au nai i le atua a laua sa o lau tantonunga i le atua. Saule la unga Faafefea. Au kero whakula kala ya oi. Po le arko i ngā la unga Faafefea. A whinga whai kaula Tusi Paia. Ke la unga mai oka se ke lero revelation e ke maua. Po le ale boring i whio la unga. Ai a unga e alu o ki whai kaula Tusi Paia. E manguia alo loko la unga. E le manguia o makangaka. E manguia oi. Esea, langa la ke malama i mea la kalango me whio langa sa e whai kau ai. E ei fulal ke me kalangoa e kele la unga wo whaalongo i la umori maule nei la e whaafonga la ngangole atua. Tele la unga no whaalongo ai o te le tali tonu ai. Esea, because wo umanga o whai kau Tusi Paia. O isi ka ngaka e whai mea la unga kasi ala whaalongo whako hele kongo Tusi Paia ni mea la. Esea, because wo umalinga o whai kau kala la, it's not in the Bible. O the interpretation a ka ngaka la. Alu ko akele ko ngaka. Amen! Praise the Lord! Lai fia iai. La life be straightforward. Malelo, it's unscriptural. It's not in the Bible. Ah. Hallelujah. E telefo ila e tau ai no walu o su ela fiong pa ila Tusi Paia for mai. You search the scripture for in them you think you have eternal life and these are they which testify of me. Amen. But you are not willing to come to me that you may have life. To tele tanga to la wa I lole mea moni. Ya pe o mo mea nga pe o musu Faafefea ai onga ole Faafefea. Pe la fa ya inga ele mea le ngai. Le ai. O luka lia inga o Iesu ma le upu o le fiong Paia le atua. Ki le ola ko I lalonga ua e ola mangu malo ua e wha ko I laloa le a. Ia oi. Amene. Ta lia le upu o le atua ma le loto ma walalo. Alleluia. Pe ngo fa yaku o kele lo per kako pai postari muri ngai. Amene. A le la aka kwalangoa I pe Faafefea e su e ina e o ia le fiong Paia le atua. Alleluia. O le vaenga lona lua, o lo whaitau o le Tusi Paia au no ma Iesu, o le mele ala iona to a tele tangata e latu te whaitau o le Tusi Paia le malama. O nei mawhai ona e alu le lotu rua sa vavali e alu le aong Tusi Paia. O no wo whaalongo I ka ngaka wo le aong Tusi Paia, to be honest. Wo whaalongo I ka ngaka e wo le aong Tusi Paia wa maurulunga whailonga. A ele karikongu ya Iesu, ele whaakua. O isi ka ngaka piko I sili nganga le whaakua na le langi, o ka ngaka fiolo. Amen. O isi ka ngaka piko I sili nganga le whaakua. O ka ngaka ua makua I kekelea I loa Tusi Paia, ua makua I maikau uma Tusi Paia su I loa, ai kalangoa koe kalangoa mai whaavai o le kusi. Ah, o isi ka ngaka piko I sili nganga ola ko I lalo ke mingai. That's a really big statement, huh? Amen. Ele whewhere ki Apollo sau PhD po sau whailonga. O ke leo whaalea ngāla, pa o ke manga o e kauia ke oele mindset fo ilili. Au ane e whaapeo le te leo lo le Tusi Paia ona whewhere ki Apollo ki a oe pe a vea oe mkakamang malo. No, e tā ua low knowledge. Ai ale eise application pe au ngāia ki oe leila se winga. Because for matala Tusi Paia, do not be a hearer only, but be a doer. For me, awane I tauna ona e avea o stangata whaalongo, ai whai. Alleluia. Vaenga lona lua e Tusi lalo. Faafefea ona vaevaetonu le Tusi Paia ma upu e ola. Ono le fiong Paia le atua e ola. Alleluia. Tono le luka lea e lua wha. Fia tala noa I se vaenga mai I
E aona fesoasoani I lau savaliga, aluka e lua fā, lona fai upa sefulu ma le tolu. O lea uliʻiga ia, faafea na eiloa le fetalai a le atua, faafea ona eiloa. Le aʻoaʻoina o le afioga paia a le atua, ia. Amen. Soasoagia ia oe. Mai le fai upu le sefulu ma le tolu. Excuse me. O le ua maliu Iesu, toe tu mai Iesu na ie ua oti. Saula Iesu, kau mai aulinga ia ko lua le la savali o e mau, le alu la savalinga. Saula Iesu join le la savalinga. Le la ka ko fai kau ar kalanga, le mena tupu ia aulinga inga savali fakasi mai Iesu. O na faapea for savali a tatou ie o I tali tonunga. La e kako ke o. Ya e pe e ilis kangaka pe e musu e fai kau kuspa ia ilong kar kongunga pe nga le fai fe au e fa akanga ele akuanga kango e fai kau kuspa ia ma fa aliliu kuspa ia. Wailo ma fofa pe na o e manga kwa nga le fai fe au e lo fai kau kuspa ia. Ai le ai so manatu vo ile e o fo ia te o e ma fai ona e tango fai tau kuspa ia. I tono luka e luas fumal fa. Fai tau mo fai upasuma le tolu fo mai fa auto foi. Ua o le to alua o I lātou I le aso I le ai, o e mau le ngoa, o lo la vama Jerusalema I ono ngafulu o se tatio. Sa fe tau tala hai la ua ia mea uma ua faia. Ua la fe tau tala hai ma fe su e ai. Ona faalata mai ai leo Iesu ua o faatasi ma I la ua. O le kala ngoa uri inga ia mo I le taimi lea. O lai lunga o lea, o lai headline I lunga o newspaper Jerusalema ma kokongu umo le Middle East. O lai headline ele mere na tupu ya Iesu. O lai karakala ngoi ka ngaka fo mai, Iesu fo le ka mamalia le nga fasa kaulo. Le wasi a kuku nga mau o le isa sisi wako e ku. Le ala e pie, kupu le mea ngai kongi. Le ala e karakala ngoi ko lua le fe mertali Tusi Paia. O lai karakala ngoi. O ngol mea nga lai kupu, lai alu nungo TV3, TV1 ma TV. Lai ma kwa I popular kalanga. Le ala kalanga ngolo vanga, so Iesu join ai. Fumera fe busuma leono. A ua puni tia o la ua mata, o lea ua le iloa ai o ia e I la ua. O le sau Iesu sa vavali faatasi, ai lai pungi kia maka ulu inga, ia lake le o ilo o Iesu lai lako ke. Lai lako ke o. Amen. Fumera tala le Tusi Paia. Ua fetala yatu ia te I la ua. O a ea ia upu o lua fe lafo a iai. O lua o sa vavali, ma ua mata faa noa. Amen. Sau Iesu fsidi au kama, le mea ngai ki rua karakala ngoa. Amen. Ai fa merkali au kama ia. O le tasi o I la ua I ngoa ia Kaleopa, ua tali mai ia te ia ua faapea mai. Pena o oe ea le au mau Jerusalema ma le ilo o mea o tutupu ai I ona ponei. Kusa le leia, a whainga e ola I Samoa, a nga kupu le mea fōle le sa kupu I le kako whainga pāloka. Ke ola whainga pāloka fōle le. It's all over the world, A whainga ke ngofo I kukongo Samoa, ai ke le oiloa mea lai kupu whainga pāloka Samoa. O longa winga, e le ropo o whiala langi ke sauai. Pesoli. Nga o ea ka ngakare ke ngofa kong I e kele o ilor mere kupu ya sa mor ke minge o le ku kusar whainga pāloka. Le whapengan whaside au ringa ia. O le whaside ku Iesu, ora me kupu a whamarkala au kama ia nga o ea ka ngakare kongo Jerusalema I kele o ilor mere kupu kongo Jerusalema. Asea, wailo mai ka ngaka Iesu nga maliu wailo mali mea lai kupu wailo fo uko e ku mai. O le ala karkala ngoi ka ngaka o le popular news. Whamele whai sumareiva. Ona whetalai atu le o ia te I la ua. O a mea. Maanga ia Iesu. Iesu e langa sense of humor. Hale whamai. Ona whetalai atu le o ia te I la ua. O a mea. Ona ia whai mai ai lea ia te ia. O mea ia Iesu le Nasareta. O le perafeta lea sa maa losi I mea nana whaia. A toa mana upu I lumo le atua. Male no uma. Na tuuina atu foi o ia ele au fai taulanga sili, ma o tātou fai pule, ia whaasalaina o ia ia oti, ma ua lātou whaasataroina o ia. Sa mātou whaamoe foi, o ia lava o le atongi o laina Israelu, ai le ngata ia mea uma, o lona aso tolu le aso
lea so, talu ona whaia o nā mea. A ua mātou wofo lava I nisi whawhine o I mātou, sai le tuunga mau I le tawha o ata. E le I loa I lātou lona tino, a ua lātou o atu ma whaapea atu. Ua I loa I lātou a ngelu na whaali mai, he na whai mai, ua soifua o ia. O isi foi o mātou, na lātou I le tuunga mau, ua whaapea foi ona I loa e I lātou, pei ona whai mai ai o whawhine, ai le I loa e I lātou o ia. Ona whetalai atu lea o ia ia te I laua. O tangata vā lea maloto whaingatā ona tari tonu I mea uma ua whai mai ai e le au perfeta. O leo wha makala uma mai au ka mai le mea langa kupu. Whai mai o Yesu le Nazareta. Lea ngā maliu le wha pē kong yola inga Israelu. Sa o ma wha makala ngā au ka mai wha makala mai lea ngā o le aso kolu ngai ai aku wha finge asi ai wha me wa koe ku. Ile o iei orku ngā mau. Koe o aku fo iso lau so o aku sa oa. Amen. O lea lai wha makala uma mai lau vaenga ngai I ai fo. Le wha makala uma mai I kusi le ia wha makala mai a Yesu. Wha mai whetara ngā Yesu. On whetara tua leo Yesu ia ti laua. O tangata vā lea maloto whaingatā o na tali tonu I mea uma ua whai mai ai le au perfeta. Whai mai la ia. E le tatau ea ona ti ngā o le keriso I mea wha pēnā. I le o ai o ia I lona mamalu. Wha mai la I o whai upelua fitu. Ona wha matala ai lea e ia ia te I la ua o mea ua tusia ia te ia I tusi uma. Ua a mata mai I a mose a toa male au perfeta uma. Le ua koe whai le Bible study I Yesu ia ukama ia o laku sa vati. O le ese ngala I o Bible study. Amen. Foi mai a o wha matala I Yesu tusi le au vaenga ia. Foi mai le whai upe lua valu. Ua lātou wha alata lata atu I le ai ua lātou o iai. A o ia ua ngā atu peise I a alu loa. Foi mai la I o uri inga ia. Amen. A ua ia puru nau ia te ia. Na whaapea mai. Tātou te no nofo mai mā ua nei, a wā ua taunga ngā ifo le la, ua lata I le afiafi o na ulu whale atu le o ia lātou te no nofo. Whai le Bible study e Yesu, ia uru inga ia. Wha mai ua wha makala I kala a maka mea ia mose o le au perfeka. Lea lai whai le Bible study e Yesu, ma wha matala iei tusi, ma wingo o tusi, ma wha matala, wha mai la ia. Ua puru ngau uru inga ia, ua musu e alu loa Yesu. A ho onga e wha alongo le onga I le Bible study e Yesu, sole. Yo aise are fia ngofo pe a wha longo I lea. Ile tala noa mai o lea. Ona e ese lo wafoi. E ese lo fai tau or Tusi Paia. Ese le fai tau atu e tangata na Tusi or Tusi Paia ia te o le Tusi. Two different things. There's a difference between you reading the Bible and the Holy Spirit reads you the Bible. Amen. E ese lo tango e fai tau le Tusi Paia, ese le fai tau atu ele anganga paia ia te o le Tusi Paia. The Holy Spirit, He's the author of the Bible. E peila o uringa ia, ina ua fai tau atu ele na tusia le Tusi Paia ia te ila ua tusi. Wale umarithia whaalongolongo o uringa ia. Aisea, wale file umarithia whaalongolongo o Bible study la e fai e Yesu. Alleluia. Sika ko vai por almenga kupu ia kama ia, fai mai. Ua ta oto ia e tau mawha whaatasi ma I la ua, o na tango ai lea I le a reto ua whaafetai ua tofi ma avatu ia te I la ua. Ma kuar kaimine, ele o iloa au linga I, o Yesu re laksa avati. Amen. Whai mai na whairo le aleko, whai mai le whai upe tolutasi, o na pupula ai lea o la ua mata ua la I loa o ia, a ua mau o ia na ia I la ua, walu ese Yesu, wa ngimo ese Yesu, ua mau ese Yesu. Foi mai le kala le foi kolua. Ona la fe tau tala a ilea. Listen to this one. E le imu ea o tā loto I to tonu ia I tā ua, ina ua fetalai o ia te I tā ua I le ala, ina ua whaamatala mai foi e ia o tusi ia te I tā ua. E te iloa le lei, le upua le atua ma le anganga o le atua. Ina ua tala no atu le upua le atua ai mulo loto.
Wa muso loto ai kala ngo au se sila fiong pa ia le atu. Wa ino ke whaalongo kua mu mai lo loto i tutonu. Wa e fai tau al Tusi Paia e whaalongo kunga ua pei. E pei ea. E pei se mea lai si i ko kongolo. Le to te ilole le langona le tano tuai. Le kele ngau kou maua pēa o kou whaalongo longo i le upo le atua. Amene. Ke whaalongo kunga o lai ua kala ngoa le nganga o le atua. Wa mulo loto i tutonu. Amene. A o ina whaamatala ina fionga pa ia le atua pe whaamatala i le anganga pa ia lana fionga. Ki whaalongo kunga oka e mulo loko i kokongu. E ke vai e le umalo fia whaalongo. Ke vai e uma wa vai e uringa ia. O laua uma maka upo o Yesu la lo. Ai whamasi ka kongo ngofo. Ea, wale uma le fia. Asia, o ke whaalongo kuno loko. Ea, se le oli le kokongo lo loko. Asia, le kalango o ingala e te iloa. Amene. E wha ingoa isi e peo le afi le mea. Whirero wo piwa ai o e loia. Wai le ngofo le leile oli. Amene. Le mea la e puna mai tutonu ia te oi. Wa mulo loto. O ina le foi meltara uringa ia. E le imu ea o tā loto ingo waka whaalongo o wha makala mai ia tusi a tā ua. Kalo sia o wha makala kukako kusia o muro loko. E loa ai o le anganga pa ia le fsosoangi a Kevin e le o se poto o Kevin. Amen. Po o se malama o sesi o na au no malanganga pa ia fsosoangi a Kevin. Fiu Kevin wha makala ia kusi pa ia ko kere malama. Ai la le anganga pa ia. Whea sa ala ukala e ke oi. E kasi alo whai kaungor kusi o le afiong pa ia le akua. E kere manga o mia sesi wha makala kia ke oi. O le anganga pa ia o le atua. That doesn't mean e te le mana o mia ia se whai a ongor Tusi Paia. No. You need the sesi a o ia te oi. E wha matala tu ia te oi ma whesosoani ia te oi. Amen. Hallelujah. E iei whai a ongor Tusi Paia. Whai a onga ua whaau uina e le atua. Amen. E a oa uina le upu a le atua. E i fo inisi o lai tau ma whai a oa o le upu a le atua. Nisi o whai a onga e le i whaau uina e le atua. Amen. Yes, e le whapeo whai a onga umo whaau uina e le atua. E i whai a onga e le i whaatanga e le atua na loe whai a lai loe whai a onga e maangaia. E maangaia le loe whai, ia. Vi ia le atua i ala tō loto iai. Amen. Whai a la e tauia fu e le atua. Amen. Ao iei fu i tangata ua whaau uina e le atua. E la tau te e fu i tangata pe whalau perofeta. Ko wa ai perofeka. Ngaka ua whaau inga e le kua perofeka. Ka manga ngala wakor ka ngaka prophesy. Amen. E fiu Kevin a kau whainga mea o lako prophesy. Ea, because ele i grace ai Kevin e alue whaile na mea. But that doesn't mean ele mwhainga o prophesy. E tei me whaonga ina ea o le atu o te prophesy. But o te le o iai le tūlanga o the office of a prophet. Amen. Whape nā fo ila ia isi ministry. E isi, maisi ala le perofeta fo i ono le perofeta. E te vai e pe, kamanga ke vai e tangata ua iai le office of a prophet. Kamanga so o se si ai lay hands ai, they can prophesy latu te iloa mea na tutupuli o langa tangata na. Ai sea, ono ua grace e le atua po ua whauina e le atua e tu operate le gift na. Whape nā fo ila le mea leo whai a ongo le Tusi Paia. Amen. E ei tangata fo i tu te vai nei o whai ngō fia inga whai kaur kusi malama. E le onga ua popoko kele. No. But because o le grace po le office na wha uina i le atua la tu te whai. That's their gift. Ma ua tango le atua ia ordained for them to teach the word. Amen. Ni ia le atua. So o le ala whamatala Tusi Paia i. Ona ia wha tautala, ona la whi tautala i lea. E le imu e o tā loto i tutonu ia i tā ua ina ua whetalai o ia ia te i tā ua i le ala. Ina ua whaamatala ina foi e ia o tusi ia te i tā ua. Amene. So se kaimi ala e kalangoa i le upua le atua, pe whaamatala ina i le upua le atua, e ta tau o na mūlo loto. A whai e whai kau meir ka ngaka iake oi, ai le mūlo loko, ai longa lau le anganga o le atua. Yes. Na lai whai kau ma le uru. Ai a whai kau waku la ala i le anganga o le atua. O nei ese le whaamatala atu le tangata. Ese le whaamatala atu le anganga pa i o lai inspire ina le tangata. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. E leo se poto lau sesi.
Hallelujah. Ai ona o le ngalue o le nganga o le atua, o lo fisoasoani mai e whamatala ia fionga pa ia le atua. Amen. Hallelujah. E ao ona whamatala atu ele anganga pa ia te oe, ia fionga pa ia le atua. Amen. E mawhai ona nua sa vali mai Yesu i le o langa le nei. Ai ke misia le pointe ki e afo. E te le o maua o Yesu lai te lua. O lau tatalo. Te mao ka kalo le kusi lea. Ma tō mana tua fo ele tusi lea na o whai atu e te o tō le tatalo lea e ao le te le no o tatalo ina. Amen. Le upu whai upa sumar fito le efeso mua fo ma ina ia fo ai atu ia te o tō e le atua o lo tātou o li o Yesu ke riso. O le tamae ona le mamalu le anganga ona le poto ma le whaalinga ina ia o tō i loa le lei o ia. Amen. Ia whaapula ina mata o tō loto ina ia o tō i loa le winga o le whaamoe ua ilona vala au mai ma le winga o le whaula i ngā mea le lei o ilana tō finga ua sili mo le au pa ia. Ma le winga o le sili ese lava o lona mana ua ia te i tātou o e whaatua e tusa ma le ngā luenga lona mana te le lava. Amen. E le si aso ngā whai ele se mi ngā, le si au vaenga ngā, e la whai la unga, fo i e, o isi la whai la unga i la, o le maa ngai o whai la unga ngai, e fo i la whai la unga, e fo i la ngai kangaka ngā koe whai a la tō lecha, fo i lele, o le whamatala ino Tusi Paia. O lo kunga le si songa, i la le si au kama ngā, o le sa malanga mai sa mua, ngai e le kongo le fongo ngā, le fongo kanga, fo i lele, ka le si a, sina fo i vaenga no wanu e le nā vai taimi. Jalu te whaalongolongo ai. Ke sa ngole si songa, la ingo fongo fora, kwa mbanga i fafu. Ai, o whai kung, o le pālangi la e whai miranga maka upu. Pālangi la e whai lua el pālangi ma. La e tala noe me kau misio ngale. Pe whaafenga, ngō e whai mo meo misio ngale. Ho i e le whai, le o e whai solo ma. Pe o malanga ia tunu, la e whaamatala mai, o mea ia kaunga kāpenga. Ia, mai ia maur kusipa ia lango ai ma. O la kuro whakura o kamaga. Kura e meo fo ia la fai ko ngol mkaup fo mai sor kwa ese ala fa longo fa ya onga la mala fa longo ai la unga i dia fi pe la unga ia wa sa isa fa la unga i dia fi ke mi fa ko ya ala unga i dia fi so ka fa longo ku lo ko kwa i mu alo lo ko son e fa ka la ngo mai pa la ngila yang mera ka ko lo fi mo ya ai fa mi ma Pai maka upu ngalo ufia moe ama melengi. Why I was saying that for? La ngai me fa pena ili ke me ki fa longo ai linga lua la nganga o le atua. Si vai lo oli ma misi mea. Ai si mea nga pe a faingi si ngalo ko fia moe al me mo wa. Hallelujah. E so lo ko fia le fali. Lo le fia au vai. Le si vai nga tu si lalo. Hallelujah. E tā ua le. Tā tau te mana o mia le nganga pa ia. Hallelujah. Ole Tusi Paia, malona vaevaina. Tā tau te mana o mia le nganga pa ia e te le mana o mia ia. Te mana o mia, ai ona lau le nganga pa ia, hei. O le nganga pa ia na te whao ngā ina tangata. Tā tau tusi le ngā luenga ai le i. Hallelujah. E mana o mia e oele tangatolo i aile nganga pa ia. Ma ua whao ngā ina po ua whao ngā ina le nganga pa ia. Let's put it this way. E mana o mia oele tangata o la ua i aile nganga pa ia o la ua whaakanga i le nganga pa ia nga represent nga ia e la e afoi. E whaamatala ina ia te oe le fionga pa ia le atua. Amen. Tono tusi le la tātou whaitaua. Le la tātou whaitaua le eunuka. O le eunuka lea. Ngāru Jerusalem mai alu e kapua Jerusalem. Ma lea lau koe foi. Le la tātou whaitaua le tala lea. Pēno o whai atu. A e whaitaua le Tusi Paia e te le maua Yesu. Ke o whausanga ka whaikau. Tusi Paia e umai whonga le karikau ia Yesu. O iska ngaka. Wa whaamamalu umai si mea uma. Umai whanga e o mai whamai si o mea ai. E ova lako focus i mea ai o aso ma mei ai misi ale main point o le Tusi Paia. Ai sea, o ne mafua mai o tari tonunga lai o atu ai anga e alua o e whai kaula o Tusi Paia. Pea kula ukala, o le ke le i o le soasoangi. Amen. O ila tatou whai taua i, e tatauna i eiset, e eile tangata ua whao ngā ina e le anganga o le atu, e soasoani e te oe whaamatala e te oe tusi. Amen.
Haleluia. Ngā luenga e valu foi mai. Ua whai mai fo'i le a ngelua le li i a Filipo. Ua whaapea mai, i nā tūia, i nā alu i le itu i tonga, i le ala e alu ifo mai Jerusalem mai kasa, o le mea ua tuufua lea. O na tū lea o ia ilunga, ua alu whaauta foi, o le tangata Aitiope, o le eunuka, o le au na sili kānake, le tupu whawhine o Aitiope, le na tausi ana o loa umalava, na alu atu o ia Jerusalem mai tāpuai. Ua toe fo'i mai o ti e ilona no fua whaata vale, ma whai tau i le perofetanga i Isaia. Ua whai mai le anganga ia Filipo, le anganga. Ua whai mai le anganga ia Filipo, whaalata atu ia, ma e whaatasi le nā no fua whaata vale. Ona momoe atu leo Filipo, ua whaalongo atu ia te ia o whai tau i le perofeto i Isaia. Ona whai atu lea o ia, po ua e langona ea i mea ua e whai tauina. Laku Filipo, o la e whai kau ele eunuka lea, ia le kusi a Isaia. O la la i loa o lena tuli e le anganga o le atua. O la e whai kau le eunuka, a ele o malama. Pei a o nga whai kau er ko o kele o kuspa, ia a ele malama. Aleluia. Whai mai la ia, ua whai mai o ia, au te mawhaia faafefea pe ale faasino mai e se tasi ia te au. Wana whai mai fo ia Filipo, ia alua ia tā te nonofo mai ia. Amen. O lea la e whai mai kare unu, whawhenga o mahamalama pe a whai le faasingoa mai se si ia te au. Aleluia. O Filipo, o le ia ile anganga o le atua, ale na sau mwhai le angelu koe sau, koe kuli mai, koe whaile nganga o lea kua e whaalaka nga ile ka avale lai o ile afoi. Le ngoli mea. Ile afo, ile no foa whaata avale, o le ngoa ngā ka avale sorofongua. Whai e whaalaka e whaalongolongo kunga, la e whai kauru kusia Isaia. Koe, ai kei lor kusia Isaia. Kere lo pola, o le si kusi piko i siri ngang whai kāngo mamlama o kusia Isaia, o e whai kauru kusia Isaia. Amen. O le mea lai e sere maari e tau. E whai kau ar ka ngaka leo le eunuka ngā o le kusia Isaia nga whai kau. E whaalongo for whainga o sira ngaka lea, whai mai. O le whai upu fo'i o le tusi wana whai tau wai, o le nei, pei o le momo, pei o le maa moe ua tai ina ia fasia, pei o le tamai maa moe fo'i i luma o le sele le furufuru ele tangi, furufuru ele tangi, e whaapea fo'i o ia ua le tautala mai. O le whai upurenga, o le ua o i le whai kau ar ka maaloa lea. Ale unuka lea, whamai lea. O na po o lona wha maula loina, na ave e se ai lona wha masinonga. O ai fo'i se na te tala i ina lana tupulanga, a wā ua ave e se lona ola i le lalolangi. Ua whai mai ele eunuka ia Filipo, ua whaapea mai, so ufesili atu ia te oe, ua whai mai le nei mea ele perofeta ia te ia ea, po o se tasi tangata. O lea nga whai kau leo nuka lea. Whai mai, o leo a fesiri sa o leo nuka, o ai e le kalangoa i ai. O lea ia ele ka ngaka le kalangoa i ai, i ai foi. Ia Isaia. O lea kalangoa i Isaia ia nga ia po o se sika ngaka. Mea leng o whai aku ai, a e whai kau ar kuspa ia e ke le whai kaua i mata o le tautari tonunga, a e kanga o e whai kau, e iei fesiri ke fia malama mai. Amen. Ngai saule lungar kako pai postari ke mamlama kuai. Sosoangi le nganga le atua. Amen. Kalo sia o e whalongolongo mai fo le ala ke la ngonga le muo lo rokor fam kalanga kunga. E lo ai le o se poto stangato le nganga pa ia. Amen. Pe o kama fuengo e mau. Fa makala kunga fa mai o muo ka loko la kala ngoi le nganga le atua fa malama. Amen. Fa ubetoli ma fo mai. Ona tautala atu leo Filipo ua fua i le alava tosi. Ona fola ia te ia o le tala le ia Yesu. Wo ane fo i la ua i le ala, ua o i le tasi vai, ona whai mai leo le eunuka, whaauta o le vai. Se a ea se mea e vau ia ai au, e aua le papatiso ino au.
ua whai atu e Filipo, a whai ua e tali tonu ma le loto atoa, listen, mele ka o le gospel. Whaolokanga lea. Ua whai atu e Filipo, a whai ua e tali tonu ma le loto atoa, e mawhai ai lava, ua tali mai o ia, ua whaapea mai, o te tali tonu o Yesu ke ruso le alo le atua ia. O na whai atu le o ia whaapa u mai le no fua whaata vale vale, o no ifo le o ila ua uma i le vai, o Filipo ma le eunuka, wana papatiso fo ia te ia. Amen. Whai tonu fitu nana whai tau runga mai, ua whai atu Filipo, a whai ua e tali tonu ma le loto atoa, e ma whai ai lava, ua tali mai o ia, ua whaapea mai, o te tali tonu o Yesu ke riso le alo le atua ia. Ta tauna e tali tonu i lau loto, o Yesu ke riso le alo le atua ia. Amen. Ta tau ona e tali tonu ai, that's the gospel. Ta lia i lau loto. Hallelujah. Whamailai, whai tolu iwa, ua wae la ua nei le vai, ona se ngia leo Filipo, e le anganga o le ali. Ngimol ka malo Filipo. Ngimol ka malo Filipo, alu lesi, whamera tali Tusi Paia, ua le to i loa o ie ele unuka, walu fo ie ilana malanga ma le oli. Ua i loa Filipo i asota. Kusa le ua ngimo Filipo, avele akua, avele isi mea, i mea kupu keimol whenga fo. Hallelujah. Ile i mga omia ila aso ngi vaalele ke travel ngisi mea nga mga omia la nga Paia. Aso la. Wa ile whainga ka malo Filipo. Ngimol ka malo Filipo a pia ile si mea. Ile i mga omia la ngi vaalele ma afia alu ka nga kailaso. Fa moe la nga ngole atua. Ave le nga ngole atua pei for kusi ya Elia. Ia Elia le nga whamertala Tusi Paia la kule au ngafo ile le whamai inga o whai aku ai Elia alu e whai a kupo asa ile koe kimu. Oi, whai o leo o sau. E whamara kala au nganga. Whai ngei lau ke alu, ai kangole ngangole atua, ave oi. Koe ave oi se simea. Which means, ai ele reputation o kamalo e lia ngimo. Disappear. Le fui la sa kupu le whenga fau. Keimor Filipo, keimi le nga oi. Le nga lua le ngangole atua, le kele o mea kupu le whenga fau o mar keimi ngei. Hele o koe kupu. Hallelujah. Amen. Ele o karikongunga. Ele e whape whailonga ngaka lea kua e peke e o sisi aso. Whaangimo au ele atua walu. Me isi aso ke o whaangimo au ele atua. Se silai manga o mia kala lea whape ele atua. Saula o se wakali isa whaangimo o e ke alu o. Peke o ave ka ika Amerika. Oka. Whainga le atua i la aso. Ele i manga o mia ngi wale le sorry. Man. Tātou te mana o mia le nganga Paia. Ai, o le nganga Paia. You know, o ia o le whaia o ngā te soatu tusia Ioane. Hallelujah. Wa uma tātou me whai o le nganga Paia o ia o le whaia o ngai. E o ia te i tātou, ma whaasino ia te i tātou le ala. Le mawhai, e ei, o te whai atu ia te oe. E le mawhai. Ona e malama le Tusi Paia unoa ma le nganga Paia. A tonu e te malama fo i lele i le natural standing points. O le toa tele i o tangata la tau te whaitaua Tusi Paia au no malanganga Paia o le wha maua lulunga i le poko. Kama ngai ke vai ai e whingau o le wha maua lulunga i. Asea, o nei le ia o ina i le nganga Paia, ngā o i le tangata. La e sau pongi sa ia, e whingau. Kama ngai ke vai e whingau mai a o le loko o le makua e kei loa kua la sisi upu. E kalangoa mai e fia poko. Karo sia e kere o whaalongo mai fia poko o whaia onga ngia fia. La e loko mau lalo o whaia onga e me. Ai pi whape ngā. E pi e le langona fu e le sika ngaka mga kuvao i au wanga i loa uma mea. Amen. Pea no whaia tula amatanga o la Paulo. Tātou i loa whaale atoa. Ka kuki wha moe le nganga Paia. E ao. Mea te tātou. Amen. Hallelujah. Seki ka kou. Are you guys alright? Kalo ile atua le iloa i afo. Po le ale umi o kako pai postari. Ke o whai maile nganga o Paulo o kako pai postari ngi ere koe whaia. Le ua e iloa me kalangoa kuai. Amen. Foi mai, ua totoe ia te au mea e tele e whai atua ia te outou. Ai tau tele ma whaia ona talia i nei ona pō. Ai amaliu mai o ia,
o le anganga le tupu mai ai le upumoni, e taita ia te outou I upumoni uma, au wā e le tautala fua ia na o ia, a o mea uma e whaalongo iai o ia, e tautala ai lava, ma whaailoa mai ia te outou mea e o mai. O ia lava e vivi I mai ia te hau, au wā e maua e ia mai ia te hau, ma whaailoa atu wai ia te outou. O mea uma lava oile ta maa, o ia te hau fo ia. O le mea lea, na o whai atu wai, e maua e ia mai ia te hau, ma whailoa atu wai ia te outou. O ai le tala no Iesu I, lai tala no I le nganga pa ia. Amene. E le mawhai o na tātou malama I le Tusi Paia au no malanganga pa ia, tau teiloa. O le pau leo le meo te nau o ia uia I loo o langa ma loo wala auina. Ia iaise mafutanga ma le anganga pa ia, ma le anganga o le atua. O le kelo a kakoa o ngā Tusi Paia, awangi o kou whaapea ai e poko Kevin. Au a foingi o kou whaapea ai o Kevin skangaka maku wai ko anga I sa ili Tusi Paia, ke rola ukala ia ke au kou. Se sei o le mangakunga o Kevin. Pau ale o le mea ngau ngau I Kevin, o le pipi I le anganga pa ia. Amene. E whaasingo mai o le kelo isi maur Tusi Paia o ke whai kau koe, ke le malama. Ngofo amo mafau ai, meditate le upo le atua. Ka ngolo le anganga pa ia, whaailoa mai, ke roisi ke me whaari me, ke ifo, whaapea soli. Au, o whaapako soli le afungo, se whaalinga, revelation, fo le wakango le atua, le anganga le atua, au mai se mau, o isi mau ar Tusi Paia makua ule malama ia, pei ala o ke whai kau ar piriki vo ile. Au ke faafekai lai le mea alofa ma le kreisa le atua, na te tatala o umata, ma whaailoa so, ele ona o se poto lau se tangata, no, o le kreis po le mea alofa le atua, po o le anganga pa ia. Fo mai la ia, o mau alo le verse le Tusi Paia, o whaapea, soli, ka walu fua mai mau fuar ke lau isi kaimi ale mea ia, wha moe lo le anganga pa ia, ma e ai la le taimi fo ile o le maaliela, e le whaapeo mea umoke whaalongo ke maamlam, e mea o te le malama mai. Sometimes o ke whaalongo longo I se si fo ile o lai launga. And all of a sudden, ai ke ua whaamakala mai o laua maua na tangata le revelation, e istangata o laua malama I fo upo Tusi Paia, o lau ke struck o te leo maamlama. E au wharongo kungo wala haunga I se si whaku, wow, laua tali mai na le atua, laua whaamatala mai le na au na ia te au whapea, le ala wa malama. Mea mua ngau le mamalama, whaafekai le atua wo whaonga laka ngaka e whaamakala inga mai e kia ule mea le ngau le mamalama ai. Le ngai whaape, one e whaape nā le ngalua le ngangau le atua. Amene. E isi kei mea lau ke whera lua e ke ia lau ke le mamalama si whai upu. Lau ke whaku ilo kōrua, e whaamakala mai lo kōrua e kia ule wingo whai upu whaku sole. Le vai ngofo ke le malamalama, ale o e whaamakala mai e kia ule ala wo malamalama. Langa lai ke whaapea o ia ngā o oe ai ke a. Keilo, have a teachable heart. Ia te oile loto mātala I te ao mai lisi tangata. O ngai whapea ngā, ke o kou whapea, o ifo iskanga kau ke whaalongo ai. O ke ao inga mai aine mea soli. Ke le mena o mle malama ai, o wha malama mai le anganga o le atua sea. Ia te oile anganga, whaalango I le anganga o le atua. Amen. E whao ngā fo I lai le anganga o le atua wha onga. Amen. E a fo inon, praise God. Hallelujah. E iei whaia onga le ingi PhD. A laike malama il Tusi Paia. O kou kama whaia onga le pōngei. E le eise PhD. O common sense me le whaonga. O le wha moe le nganga o le atua. Amen. Wai ko ke le ngai kanga ka vo le la whaapea mai ke mingi wa whaapea. E whaia o whailau PhD. O ia o e sa wa o le Tusi Paia. Si kango kongo kilo loko e whalongo ka pai postari e kalangoa le nganga o le atua e ke oe. Amen. Thank God for mo. E se lo fia o kanga ka whalongo ai. Ke whalongo kanga ka vo I e la whai PhD. Amen. E mo ka upu fo ke le malama mai. I use the scholars fo I malato kanga kalanga su einga. So I have to look through their eyes in your learning a me se mea. Fa mo le nganga le tua. Amen. Fa singo me le nganga le tua ke oi pe fo lau I kamale oi fo. Ke kamalo Filipi. Filipo. Kango le tua kuri o le afo. O le eunuka. Fa kanga le eunuka Filipo. E fa amakala o ke nga kusi. Amen. Lana ia o ina mai listangata. Whape nā fu ila tātou wola o auhina.
Amene. E ei tangata ua whaauina e lea tua, e whaatanga e lea tua, e whaapeona whaamatala ina tu ia te outou tusi, whaamatala tu ia te outou wa whionga pa ia lea tua. Amene. Hallelujah. Whaamoe moe la o le anganga pa ia, e le iso na tino. Anga ke whaonga ina tino e ngā lue ai, whaonga ina le ngutu o tangata, pe o Kevin. Amene. E whaonga e le anganga pa ia le ngutu o Kevin e a, e whaamatala whionga pa ia lea tua, ia ma, hallelujah. Ia malama tangata. Hallelujah. Praise God. Mena faafetai le nganga pa ia na lua lo nganga. Hallelujah. O le si. Mea tusi lalo ne fiafi. Faafefea ona vaevaetonu ina le fionga pa ia le atua o ile la kalili fesiti de lunga. Because o le telo taimi, when you look up the scripture, amen, e tatau ona o lo tala noa ia te oi pa alo su el Tusi Paia o na ile taimi e tupulo maamlama o le Tusi Paia. Amen. E tupulo maamlama o le Tusi Paia. I to tonu o le tusi lea le lua Timoteo. E lua. Sfulu lima. Amen. Lua Timoteo e lua. Foi upu e sfulu male lima. Foi mai. Ia e tau mawhai ina ia avea oe male ua fia mai i aile atua. Hallelujah. Amen. O ia fia i aile atua. Listen to this one. O le whai ngā luenga e le aise mea e mai, na te vaevaetonu ina le upumoni. O le tusi le a Paulo, o lai tusi le Faafefea au. Lai tusi lo nā tali i le whai a ongo Tusi Paia le lo nā tali i whale nganga o Timoteo. Lai kusi a Kevin, lai kusi sa o a Kevin i. Whai mai. Kevin, ia e tau mawhai ina ia avea oe male ua fia mai ai le atua. Faafefea, o le whai ngā luenga i le aise mea e mai, na te vaevaetonu ina le upu moni. Lona winga, sa o le whaawinga ina o le Tusi Paia, mafionga le atua. O na iei tangata, wala tau li liu ia e tau mawhai e mimilo uma le Tusi Paia ina ia lango le la tau tatonunga. E iei fo i tangata, a whai e te maua le mele tano tu el teimine le tino keriso. E o longa wale malo lo se si se kakalo. Pa ua oki se si. Ma whamai lango le finga ngalo ngao le atua. Wa whaafai ngofie e kuwai uma i le atua mea uma. O lai misi interpret le atua i tonu ina. O le mea nara ta ora ta ufua ino o lona suafa. Hallelujah. Ta tauna tātou vaevaetonu ina le afionga le atua. Aua le whaawinga se ina la fionga le atua mele ale no tala noa tu le telo taimi. Whai tau a toa le tusi. O le toa tele o tangata. La tau te kuautinga le Tusi Paia. Ai makua le iloa po o whirkusi au mai ei. Hallelujah. Amen. Whai mai, ia vaevaetonu ina le upumoni. A ia e tau mamao ma upuleanga ma le ao ngā, a wae tupu atiri ai le a mio wha le matau. O ala tō upu foi a ati e pei o se papala, e iai umenio ma file tō. Amene. O lea lai tala noa i a te au, ia ma oe, amene. A o e whaitaua le Tusi Paia, ia vaevaetonu ina. Lea lai fsini mangi Kevin, Faafefea ona vaevaetonu Tusi Paia. Me mua, Faafefea ona observe ia, how to observe the scriptures. Te mana o te tango tusi lalo, ia e malama po o fea le covenants, po o fea le fea ngainga la iei le Tusi Paia, po o fea le fea ngainga la iei le foi upu le na. Amene. A o e vaevaetonu ina, ia e loa po o a covenants la iei to tonu, o le a fo ilo na application. O le fea ngainga tuai, o lai to tonu o le fea ngainga fau. Amene. O ala o lea tua lai whamatala ina i whengenga tuai. O la lave apply ona ana ways. Lona whainga o mea malona whaatino ina o mea malona nāturua. O le nāturua o lea tua le ata lai vali mai i tua le whengenga tuai. It's still the same i le whengenga fau. Amene.
Ai ai mo me o tū maanga o le whenga tuai, e le o to e whai e le whenga fau. Aleluia. Ia e loa, po o whea le mea la iai, ia la fo i whenga. Koko me se whakaika inga o le melo karango kwai. Kevin, kau me se whakaika inga. Tusi lea mata i olo mta upo e vadu. Pera o le foi upu lea e wha. Ina ua umona, whamatala Tusi Paia. Sorry, I think let me look up the scriptures. Ia, foi upo e wha. O i le na whai e Iesu i le pela. O umona whai e Iesu, o le lai, o tō whai tau mara tusi le, o le i le whenga inga whau. Whamari tala tusi na mātai o e vāru, whai mai. O na whetalai atu leo Iesu i a te ia oe, ne e tau watu i se tasi, a ia e alu i nā whaali oe i le whai taulanga, ma e a watu le taulanga na polo a iai mose e whai ma whai longa i a te i lātou. Le whai Iesu i le pela le nei wha maloloina, e alu e tau lea, i leo si taulanga e wha mamaina o ia. Ina ia ma whai ono to e alu i te tonu le mela i tangata. Mana tua o eo tangata mo le pela e ave e sea e wha anofo e sea. A o lea lau o umona wha mamaina, o lai ai i to tonu le, lai i tua tusi a numera le wha matalaina mai o lea, o le tu la fono i le tangata e wha mamaina mai le mai, o na to e ave la i leo si taulanga e ma whai ono to e wha atanga i to tonu. A e whai tau me le tusi lea, o le tusi numero whenga inga fau. Ai o le tū maleanga le whai i, o mea o le whenga inga tuai. So e le ma whai ona e apalaia le mea le whenga inga fau. Why? Because e le o to e whai le mea o le tala no Iesu le whenga inga fau, o le whenga inga fau, whato a whai le whenga inga fau ina ua to e tū mai Iesu. Wa new covenant. Laua iei le whenga inga laua iei, le whenga inga le toto Iesu, wa umana le maliu Iesu mto e tū. Ameni. Le ngau kango aku mali e mai Iesu au ke pai mai kia. So walu lo ka manga alu Iesu e present lona toto i lea. E ave lona toto e whaire taulanga o lea. I leona tama, o ke le uropo le arke minga kupu ai po o whea fuinga kupu ai. Pau ale mele nei sa tupu ono o le na vali le whenga inga tuai le ata. O le mea tupu. So o Iesu la na ia whai e tonu o lea, i le whenga inga fau. O le whenga inga fau la, ina ua to e tū mai Iesu. So e ao ona e lo, whea le whenga inga lai tala no ai. O le whenga inga fau, se inga whai e Iesu mo oe. Amene. Na whai e Iesu mo oe le whenga inga fau. To a tele la tangata, woko i loa, o mea umar whenga inga kuai o ke kango whai. Leo ke kango au mai, leo foke au ina whenga inga kuai. O ke leo a kensi le whenga inga kuai. Ai o ke whaaka ua inga le whenga inga whai e Iesu mo a. Amene. O mea umara le whenga inga kuai. O le whenga inga fau, o lai e kokong, ai siri aku la. Amen. O le whenga inga fau la, ua whai le toto Iesu. Hallelujah. So o le whenga inga fau, ai manao e te manao e vaevaetonu ina le whiongo pa i a lea tua, i e eiloa. Po o whea le whenga inga la iai, lona loa. E ei le law of interpretation, po o le tū la fono le whaawinga ino le Tusi Paia. E te tauna agree uma verse. E le fete e na ile moli maua mātai o le moli maua Luka ma le moli maua Ioane. And I found this for ile leo le tele o taimi. E a whai e te su e ina la whionga pa ia le atua a e te iwa e tala nortu se mātai o nei. Ma lia lau fina ngalo, a whai wa e alu atu ile isi tusi. O la e fete e na i malea o a onga na e whai a mua mua. Wha a maua lalo lau loto. A weka kauma whai alu se sea ia. A e tau mawhai ea, e wa aipo le ale mea lau a tala noa to ile nganga o le atua ia te oe ona e ta tauna moli mau wha atasi la whionga pa ia le atua. Wha ta inga o le, o te ua e tala noa ile alofa. A e tala noa ile alofa. Wa aipo le ale mea le kalangoa ma ile alofa mai kua ke ngese e kau kua whaalinga. Ina ia, e tasi ale ata atoa la e tala noa me le Tusi Paia. E le ta tauna fete e nai. Ai a fete e nai loa o lona winga. It's a lack of knowledge. Ia po le ato te lo whai atu te se. No, lana e try low pest. Ai ona te le oiloa. Tātu te le iloa uma mea uma. Ai e tupu lava la lau malama lama pe ono whai atu.
E iai mea na o ina i le, I think, fitu tau sanga talu ai. E o marke mingi, o ke le o koe karikongu ai. O sui fo le malama. Ia, ona e tupu al malama la fiong pa ia le atua. E iai mea ngau o inga kausanga kenge, o marke mingi, whaalongo mai lo kolua, o sui fo ila ukalango i mka upunga. Whausu kolua, o kupu. Amen. O la kupu le ngang pa i, o le tupu le malama. I le whaapea la o isi mingo ukalango, i le whaapea nga se no, o laua i le malama, faula na mai, tu te iloa no le meo le, tātou ia so kakoa onga, sa kako ka maiki fo i lele ke vai prima school, le kemi fo i lele, na o koi basics, na o mea tātou, la tātou te ia 1, o mea umalava nga, e le kemi alorobo e ia 2, ia 3, solo mai lunga, o sui fo i mea o ino, la e tupu alo malama, ma tupu fo i le mea la o to i le atu e to e whape na fo i la i mea o le anganga. O la lava e tupu le malama o le fiongo pa ia le atua. E o marke mingei, le lava e kupu al malama o le fiongo pa ia le atua. Hallelujah. Sui foi fresh revelation o le mea le na. A tupu le malama o le fiongo pa ia le atua. O le mea le na e tupu ele e kalesia. Ua maafuanga le kupu le e kalesia. Onga o le malama le ngala unga. Inga fast food kausanga karuai. Le lava e awa o kongo e kalesia. Kei mingei ele o koe suia se malama. It's the same doctrine, same light, ele o toe suia. O le sakanga nga sakaile moar kausanga ren kengei. O la sakaile moar kei mingei. Ele o koe suia sakanga. O le mea le na, wala ina le tupu, ma ua le mawhai e le anganga o le atua, o le upa Tusi Paia o le atua e fau i tae au uma. He's new, fresh revelation. Whametala le Tusi Paia e whaali mai mea fau ia te i tātou, whamai na te nā tia le poto mo i lātou e matatau ia te ia. Malo lofa ia te ia. Amen. O lala i eile mea fau e fia whaali mai e le atua. Man, actually, i le aso o lai o le atua ia te i tātou i mea tau revelation. Because it's a tauna reveal in revelation a le atua. Ai ona tātou te leo sa ili a te ia, ma tātou ma, nau ia te ia. O le awhionga la le atua, e tupua, aleluia, waka kaunga sui, ke role maari o kausanga ngi, ia, sio kōlua, ma sangi anga o pray in tongue, o la o kalo la in tongue, si koro koe a pako si ke te pa, pe o kalo in tongue, sia so ka whamerkala sio kōlua, sia e sui ia la kalo in tongue, kwa au leanga kere la unga, ma kwa au leanga kere lau ia bringing tongue si o ki ngaka ringa ngā tang se sui se si tang mai se si tang fau e ke kakalo nge kausanga ia lau o sui le tanga ko malo e kakalo nge kausanga wa kaunga updates lau bringing tongue updates lau lahunga si sui ngi si mea o le whainga malanganga isa la e runga e kalango ai ko kiki valu kausanga o e kalango sui si o le kele o mea fau le fiongo pa ia le atua. Kei lo le kele o mea fau le fiongo pa ia le atua. E ai lau, e il mako mafukanga kamala e fai keminga e fai posto na. O le lau a makanga makalango i mo mea misi mea lo loko le fiongo pa ia le atua. Because so, yeah, e mea le mawhaina utala noa i lunga o le tātou mafutanga nei. Because e toa tele tangata fau, fato ao mai. It's not good for them. It's a meat. E le mawhailango kalango i pepe vo i whaleanganga isi mea. Amen. E isi mea le mwhainga e kalango re kamaikiki wai le malama mai. Hallelujah. Ke lore kala ai foi. A Yesu na whaila na auso. Le na whai ai. E ei mea o ke fia kalango kwa i le mwhainga kou malama ke minge isi e longa saule anganga paia. So soangi o kia ke o kou. Hallelujah. Onga e whape nā fo, e le mwhaina e whamtala nisi revelation i mōmio i mōmio tangata whato a whanau fauina e a fo ino le mea, e le malama mai. Te taunu tupu whale anganga ina i mwhaina malama. Wa ye isi revelation e fo i alis kanga kai kua fo moi, soli, se sea o onga lai sea, ona ele i wa aide malama mua. Hallelujah. Amen. E whape nā fo ino le naunau ta inga i tātou pai postati. Amen. O le kako ke ai mo le kakau mafa le soa susu ele isuia. O mea o mea le e whaingofia e mamla mai nei. A yeisim ka upor kuspoia. Amen. O le makwalo lokoa. Aleluia. O kou kalangongi a ngelu ma lako rose ma meoa. Mea le kupu i le anganga. Ia i la le skanga ka e afo. O mea la ngari si au vaenga. Hallelujah. Ai tā ua uma mea na. Because o te mea te malama it's so e te loa ile mea lai tupu maa. Lai a o ina umma le fionga pa ia le atua. Hallelujah.
e la isi mea fo ilele, ai ao no tātou tupu le malama. Ngā makar kau sanga ngai. O whaka ke o le loko. Au vai o kongo, kau ma le mo iskanga ka loko pe aka loko kere le alu ka kom kaupua. Ai le leia, lo tātou woi, basic si la fionga pa ia le atua. Se ia o mai le fina ngalo le atua mo i tātou. So, tā ua la, le vaenga lea o tātou tanua teimi nei, ma le vaenga muli. Tusi lalo, meditate, mawhau na upu. Hallelujah. If faith comes by hearing, amen. E ai le meo te recommendinga mo tātou umalava, ile nei fo iafi. O te mana o te talanoa te ate outou, mana o mia ila outou fe soani. Guys, e ai le mea na benefiti e au ile tino, ile mele o le malama le Tusi Paia. Mafua mai, o aso o whainga luenga, sa iei le meo le sa utango play le Tusi Paia. O te play inga le Tusi Paia. Kai mi a koala ke whaalongolongo le Tusi Paia, o kere i lopo o whaafia nga whaafoi 4 years o whaalongolongo le Tusi Paia. Mai ar ke ngese kau kor whaalinga, o nganga o pikia mai eilea mea malea, o lea kala. E au ngā i o le whaalongolongo, faith comes by hearing. Amen. E iei foi ia le whaanau nau ta inga, i le mena mai e le atua fitu tau sanga taluai, a o alu le maa ana pongi matatalo. Na tua i le atua i le uloto se mea, le whato a whaatau nuu i le teimi le nei. Ma o leo tala noa tuai, it's up to you po le a le vaenga, pa o le vaenga leo te mana o te tala noa tuai a te tātou, o nei tā ua ia o lo, a o tātou ia i le pisi, pe o hau la aso lo pisi da ungaruenga. Pa ngo kango play ale Tusi Paia palangi lau ke whaalongolongo ai. Amini, whaalongolongo. Wa mawala le mea ngā, po ai a kala ngō le Tusi Paia, wa malama, o whaingo fienga o malama isia, langa o whaalongo le kala. O le afo le revelation, so now le wo kango kau ke o kou se me so swang kere mo o kou, listen to the word. Amen, play le Tusi Paia ke whaalongolongo ai. Amini, po le ale kala leo ale mene ngi play, wisi ke me ke whaalongolongo ama e kango, whai au notes. Amini. O le ua pe no fai atu na tu ele atu ele loto. O leo te tau atu ai man tu fo le polo ke ki le no fai atu ele me o le nga lue ai. Me le na te fai atu e te le lo portato pai postadi muli le nei. I don't know. Ta talo I fo ile atua. Hallelujah. O leo ua uma ona fausia le app. Ele tato nga luenga. Ma it's cost thousands and thousands of dollars. Ia le tātou o le mule app o le audio Bible. O le Tusi Paia Samoa. O le ala, ele I umana fausia, o umana fau le app. A o le I whaia I le tūlanga. O le ua whaita wina, o le ua sauni le maftanga le Arrow nei. Ia nisi o maftanga le Kevin Life Ministries, ma le Arrow. Whaatasi ma le Watchman. Ma tau te whaita wina ma tuu whaatasia o maloa le audio o le whenga inga fau. O le lo minga lea, o le lo minga tuai leo ma tau whaita wina. Lea lai ma tau mwhai e whaitau I le awala e vave ona e malama ai. A o e alu e te whai ngā luenga, a o e ta oto I lungo lo moenga e te whaalongo ai. O le polo keti lea, leva ai I le afoi. E release le whai ungo tausanga le nei le vaenga mua, e te leona la asanga. Ai tau mawhai, e tuu iei to tonu ma notes, o a onga uma e whai ngofi, e wha saa moa uma me uma. Ameni. O lea la ua uma na ngā lurue I le company e la tu te whaua le app, o le whanau nau ta inga, ina ia download fua, whai fua e te maua, download, o lea lai wa tolu masina. Ameni. Lea lava e kokongi a kore kanga ngika mai kiki le app a o le mea. E fōlinga mai o au kou o tau e au ngā iai o le tino ke riso. Hallelujah. So, I think I have in my heart, o lea, it's a big project, o lo iai fo I lea nganga ia te au, e le o se me maua I se tupe. After e umana whai le app, e vatu ia te o tau e download fua I lalo. Tau te whaalongolongo fuai I le awhionga pa I a le atua. My rewards in heaven. Ma o mātou uma fo I o lo o volunteer e whaatino ina le nei ngā luenga.
manisi o lo o ngau tuton o pa anga Kevin Life Ministries. Leo wala to ngā lulu e tu whatasi, but I'm telling you, this is cost money. Amen. Ia o te talusanga toi malanganga maolalo, this is the first time. Ke lopos kai mi mua la ngei wa o whai atu e tau te whaia se. O te telo o taimi o tupe umano tau whaai, a le sa whai e tatou me alofa intia o nero vahenga, nisi o vahenga. Leo ua tolu tausanga talu na whai tatou Bible study. I think it's about time to move in another level. O le mea lena tu e lea tu e te au 7 years ago, a le whato ama whai o na maua le taimi e whaatino inai. O le te le laolona tāua e mo le tino ke riso. Po le a lava whai kau ke whaalongolongo e le fionga pa ia lea tu e ke alu e ke moe ke whaalongolongo, ke usu lau ngā ruenga ke whaalongolongo, whea lava na mea te whaalongolongo. A whai wale moso teime whai tau ai, a o lea la e whaalongolongo le fionga pa ia lea tua. E ala no recommending ia le Tusi Paia lea. Ona o le Tusi Paia lo minga tuai a tātou, paule le lo minga lai atoa ana verse. O le isi lo minga, e le o atoa, mai e te le i olona e senga. But I always recommend e paulea o le Tusi Paia i le lo minga Samoa, o te talitonu e lata i lea, i le original. Amen. So, lea lai ngā lulu e le teimi nei, i le teimi nei e whaatinoina. Ia, ma, e watu ese anganga mawalalo, o lea lava le mea tu e lea tu e lo loto. E te fia soani ai le tātou app, ma le whaatinoina, e mo le tino ke riso, ai la vai la ngā ki downloadinga ngei app, ai o leo a mata wa uma na whai le tino le app, wa uma wa le app, a o gaming ei, o lea la ama ngava ke kele ia nisi e whai tau ia, ma whai ina ia e peia la ki whaalongolongo, la e kupu mera ki misa, ke mi vore kalango i Maria Marita, whai akur kala Yesu, ai kali mai Marita o le whawhingi, pe wha pe ngā la le whaingo o kako, inga ia peia la ki kokongo le kala, ina ia e malama. Hallelujah. Ono le isi mea le nā, o le toa telo tangata e whainga tā fo i lele. Ono le malama i kala Tusi Paia o ngā whainga o fia le ngā pepero ki apolo ia oilanga kere o iloa le upu. A o le keimiran ngei e re kaunko e so excuse. Hallelujah. Le la awa uman tā pena ina. E iai lo wha moe moenga a tu sahai marifina ngalo o le atua. E te tauna umai fo tausanga nei wo release le tātou whianga inga fau. New Testament. Tātou te a o ngā lulue o ngai. Mani o kou loko. I re ko akele mako. O le fo e tātou te talo atu ia te tātou. Whātua tua i le atua. Wai penge whiki ai o kou. Amen. E le tātou ngā ruenga. Hallelujah. Ia, a whai o iai a te oe. I think nala atua e lunga le tātou. Na atua e lunga le tātou app. Oile. Nala atua e lunga le mātou a inga. I lunga i le tātou link o le website. E te alu iai. O le alava le me tu e le tu e lo loto e to so e Faafefea ona tutongi ai i le face mua le tātou app. You're looking at 30 grand. Ia o lo wa mata o tolu masina. Yo le kokongi e kusika mua fe o fai o ko pai postari e ko e Faafefea fu nga ko pa anga o lo lango mai. Amen. I'll tell me nei. It's time for you to practice your faith. This will benefit the body of Christ. Pengi fiki ai oi. Ma leisi lo vaenga, o le ai lo iei tutonu i nā matatou, mo i la tau to o tele niso i la tau na talo sanga mai. Ia o le a whai matatou notes, o tatou devotions, o mea umalava, o le ai lava i le tatou, ele o se app ar Kevin Life Ministry, no. O le app nai wha ingo ino le upu, the word, le upu, le whasa mo, le upu le ingo le app. Lea la no whai atu, ia le ua, lea fiafi, o le ua ngā lulue ai, ia e te talo i le atua, o lo i le tātou link o tātou website, a whai e te fia a whesoasoani, i e tuu fo i le atua i lo loto, ia e ne e whesoasoani a wani si o tātou pili o lo fia toni inga i le vaenga, ia o na e whesoasoani la ia te talo i le atua, lo o si la fia i le atua lo loto. A o se mea sili e te whai e i le li, peo no whai atu, tātou mea umalo o whai o le naunauta inga, a o e su e le fionga pa i a le atua, ia e malama. Hallelujah. Ia e malama i le afionga pa ia le atua o le naunau ta inga le nā. Ina ia auana i mawhai o na taita i se seina o ele ti Apollo. Ma oa onga. E ofo ia te au pea o tala no atu se afionga pa ia le atua.
A o le ala e whaalongolongo lava o e le fiong pa ia le atua. Ia mamau ai le te leo le benefiti i le ngangana Samoa, fea lava sa vai po o fea lava se me ke whelua iei. Ke pole le la aluaku me nungo lau ke fongi. O le kakalo i le atua ia umai fo tau sanga nei, I release Lord Tato New Testament o le vaenga mua le na. So te talo la i le atua fiso soani, ma o le a te lele na, e te whaalongolongo ai, mai lava le whenga tuai e tau le whenga inga fau. Alai la ke whaalongolongo. So it's a long project, pero no whai atu. Ta talo mai fo i mo le tātou ngā ruenga, o le whaanau nauta inga, ina ia mawhai o le tātou, iai se sao i le tino ke riso, i le upua le atua, ina ia mawhai o le whaola ina o lo wanganga o lo a inga, ia e maua e o le upo le ola. So hey, fia lo loto le neia fia o whailoa atu fo i le nā vaenga, o na iei lo tatonunga, o le a benefiti e le tino ke riso, so le tātou link nau tu atu i lunga, asiasi le kevinlifeministry.org, o lo iai i le tātou donation button, e te alu inai donate o le alava le me tu e le tu e lo roto, God love the cheerful giver. Being 3 years, te mua le nei o talusanga atu ai, i se vaenga e te fōa iai, mo le tātou ngā ruenga. Hallelujah. Pe o ova ke lo fia le lei ke lo isi kaimia, nei langa seki, good for God. So now is the first time. It's not about money. It's not about anything because o lo te iloa na e a o tō tātonunga, ma o tō e kālesi o lo tō komiti ai, na e tō te whaitupe o mea uma, o le a lava le mea tu e le tu ilo loko kā la, lua kā la. A fia lo roto te lango o le tātou poloketi. Ma le vaenga le nei. Ia te talo i le tu e whaamanuia o le anganga. Ia whaiafua. Amene. A fai ele kongia ka ko le pili o longa winga la ko kongi ro la e download le app e fai la me e ko kongi ko e cover ku pele nga ruai a fai la e lava le tupe ia on so swani la ia fa manuia le tu ne fiafi talo ile tu so swani at oi ai mai se o tato wa o ngala na ne fiafi so swani le nganga o le tu ia at oi a o esa ili lana fionga stasi na o tato ploketi o lo nga luel te mine mana o mir so swani male tasi o vaenga fia momoli atu o lo faanga to lua nisi o le nisi o le tato maftanga ia manisi fo i lato o le sunga ia Net Collins ia momoli atu o lo faanga le ato ino lo luasfulu lima tausanga le nei aso alofa le atua fo inis tausanga se tele i lau sunga fai ei oi ma au na le li fa manuia le atua net i le ato anga lo luasfulu lima tausanga stasio tato pa anga fa atasi e marsunga ia tausanga fili ato i le solo na fast fulu lima tausanga oka vi ia le atu o le fast fulu lima tausanga o lo soifua o lo ia tausia pe o i lo na lofom lo na ngale lei ai meise le tala le lei wa wala awina ai oi fa manuia le atua i le ato ino lo fast fulu lima tausanga i le so meise fo i le sunga ia Net Collins sunga ia tausanga Philly Collins fa manuia le atua i lo soifua ma i lato malava na fa manatu ino lato soifua le rei aso ia manuia li o tō wasoifua fa manuia tele le tō ia te autou. Le tō na mātou ta mā fa aftai lau upu fa malama fa manatu ia ma taitai ia te i mātou te talo i lau fio fa manuia i lau whanau fa manuia ia te i lau ngā lue o lo mana ma lo wanganga o ngā lue fo i ta mai fa atinoina mea ua wala awina ai i mātou le tua fisosoa ni mai la ua fio fa atasi mai lo wanganga pa ia i mea ua umo na awina ia fa mawhai o na ngā lue lo wanganga i fa matala ia te i lau ta tala o lau mata e meisi ta ma ia maua le ngā lala i o lau loto e fa longo i lau upu fa manuia oe ta malo mātou atua i mea uma fo i rivi inga ia te onu suafo o Yesu ke riso wole mawala au tuai nei amene ma amene Hallelujah. Ia o tātou prokalame na nea fiafi, wha manuia te le lava le atua ia te autou, ia autou sunga, me se fo i le ngalue o le nganga o le atua, i wha apeon wha fo i pea lona vi inga, i o le teimi nei, tātou toi feilo ai, i le aso tofi, i le alofa, pe auria i le alofa, ma le anga le leo le tātou atua, i o le tātou Bible study na nea fiafi wha soifua ia ma ia manuia.